رونشتوانên herêma Rojhilatê Cemê Firat metirsiyên xwe ji gevxwarina Tirkiye û grûpên çekdarên girêdayî wê aşkere dikin û didin zanîn got eger Serokkomarê Tirkiye Erdogan gefên xwe pêk bîne û êriş bike, wê bi hezaran qurbanî ji sîvîlan hebne. Ji bilî koçberî, talanî û destdirêjî li ser mal û milkên wan. Herwiha wê guhartina demografî jî çê bibe. ملت ترسه که جاره کدن بنا حرب کوبانی وگره لوانا جاره کدن کوچبر بن زارو کوچبر بن زاتن مترسی و مزن لسر زارو کنه که نه دبستان و هبنه و نه خواندن هبیه ملت العفرینه جی دنیره کل عفرینه چوبو راستی برخدانی ها تکرن لهنه که مترسی علم هیا چه قصه برخدانی ها رکرن مترسی هیا که جاره کدن بنا بره لمبه Welatiyên Kobanê diyar dikin got kiryarên hikûmeta Tirkiye û grûpên çekdar li Efrînê berçavin û daxwaz ji hevpeymana navdewletî û raya giştî dikin got ew kiryar li herêma Rojhilatê Firatê jî dubare nebin û rê li pêş êrişa Tirkiye bigirin. Herwiha diyar dikin got ew li ser axa xwe ne û ti ziyanê nagihînin kesî û tenê dixwazin bi aştî û aramî jiyan bikin. ام جه ما فی مرو وراج دولت در وراج روش تابش امریکا و ترام را بدبیجن ام دبین برا بیتشتی یعنی حلش بو بیتشتی وره دانین که ما فی مرو که حق انسانا که انسانتی که دبیجن ام حق انسانا باند کن در قرار که دروجه که تنه دا مثلا ترام بچار گوتنا ام جوه در روج وفات دکشن بلکه ما پیش خانه دا به هر کسی ل هنه کی ظروف دنیا مرا مجبور دکه فقرا که قوتی خوابکشنه یعنی ملت ول پر وره پریشان کردن ام نه خواستن او پریشان کردن در حق ملت وره کردن و ملت و زراره و زوره ببینه ام بدوش Bi biryara vekşandina hêza Emerîkî ji Bakurê Sûriyê û di heman demê da gevxwarina Tirkiye welatiyên herêmê metirsîdar bûn got vê carê tehdît cidî be û ev yek jî bandora xwe li ser hemû beşên jiyanê dike. Mehmûd Balî dengê Amerîka, bajarê Kobanê.